Ebishamu akwaba mu atrase ba Costa Television do de getania 514 adoma akwa adom na adom mande de so ode nkwana hoden de acha henema ye da hunya tinkoma asede yawa ende akaye wukude de busuma yomi na da otodo de sia ebusia busumi yawo emebie otibia no so kaka ya kwan na de peni oya da peni kon you know what Jesus Christ oba sasi di yebu mfe mpime bi bia abasen kwa na ta ma obaye na sasi di biara no atasofo ka na a Christian fo titiarempo na welkai oya dam afidida otedemi nti ya fani Easter Christ no wu na no wu shal Christ no wu na no wu shal afidida oni Easter afidida na inyimpefe de na Bible ama ya tase de se afidida otedemi obokoye ana Christian fo mpo se obenye girado obenye nene girado Kristo yin bia butum etu no ho aya ama mesam papa bi kan waye no tu no wa no fi Christ no wu na no wu soro do nye usande se Christ wu ni wan soro nche Kristo fo wa mobile no kwere pa se Christ wu ni so wan soro nche Kristo fo ya mobile papa na so onam da Christ wu no so nti nde wa me Kristo fo wutu won Kristo fo wutu won papa na ina akabande Bible am ya tase de abra Jesus gbowon ofe no shafi na wona tenase na oto wono pon apuntu na asem na orichem de obi beyina ama obi beyina ama nti sa kan Bible commentary obama atase de wasase wukuda Christ na anu won na Palm Sunday we the Palm Sunday wako we Jerusalem wade menkonso ne hye no kwan nti nimu na no nyesu afno kata nti the last supper oyo ochina the last supper ni ochina ya woda no na mpako no obi yina ama Sunday Christ onyesu afno didi wie no Bible me etase de okra de wokobompa wo oye garden ngo be pono do wo kodo wakobompa eho na empagboni mu na eja nya obi ni man no otono bo aseboko na okiyi Yesu Kristo de ma nsudafo no onya kwan wa cheno de no krai nti de meda na no fana ye odan anufana ana wachere okupe mu oye kifas na no ho asofo mpanyin na ahemfo ekuku damen wo udifinyu da na wakwanyu do udifinyu da wakwanyu do ma won na waji tum de se moyen na nchache na ye no oye musuda na no onsan fatare wa ne tena nta do wodi no ko wolu no ko fiade ne fiade no mun na oye pilot obisa oye edondodo ne de sa wasi iyi waya da omu nti unkukuna na Caesar kefasa oda ifiade no yo oni Barabas Barabas na zibonye Barabas na ode fiade na onye Christ wode no totonwa
wana no wunja no mfa ma won ana mfa ni ntwa akire mfa ma won wode wumbe oye Barnabas monko na mfa Christ nye mfa ni ntwa akire ampara no na yampa dom no kan no de ahemfo so pilot ogitum na omakwane de nkuku Christ na se ibi a waye bona wodina akwa ahemfanyim na ahemfanya wegua atenen na obande wukuku na ebusia ne mu semepe nti se Christ no wuna no woso no de pe ne yewuram nti no mega ya fa Bible kaka de pe ya edribo bo mamon ne mo ma se mi se ho nyimede se da membe no a Christ wodino kro oye ahemfanyim na wodino kro atembu ma wo ye no nti oda an ye kura wunya adasefo ampa da membe na adasefo wo kre oye falasifo na salasifo mpanyifo a wabodwe se tukutuku wonti befu bin wonna wo kre ukida adansi kulum ukida adansa wonyum hwehwe ukaka to oye obaima no do mankofo jitum anada ahemfre jitum na mpa oye zibonyanya ma odo wukunefi atasefo asase do nti no de jufu wana mambre na hono brai ne unkobo na asendiem wonbo memudiem na unfemfi atasefo asase do na na munyim de oye hihye a yankopan ahihye zato hode odo fam na o madam adumeda otedam obom na nsem ni na bisa onte ewu na chire no obo na asendiem na samosi wo Jerusalem wo Judea nkwade ina no no do ho obaima ya wodin sakani mewo we wenyaman enda ncho obechende ncho oboase ncho obechende ncho oboase sojefa ayi de ncho oboase soje yi maja nkofi wuju so da ye mu wukuni ebusia taso wo si wo de ncho oboase sojefo kaskate kroni na kodu menya ha mande wasese wudin wo fa wonu oboase dem na asam neti so ye nda asam ni so ye nda paada ntase obisi gana han ntanya sam papa na so ebe na da no ye za nyame ahihye wonfi mpime biria abasenoko ndebusia se ye kai oye Christ no wuna no wo so oye de pen konkon ye wumi a kaka meditating mbocho me sofo aje na me sofo no ba and for center focus mensamu akwaba na dayewo na de pe ye mo ye bokọ oye Food and Drugs Authority wona soye na ya kwhwe nsama worka wo oye Easter afidi dem de yenhwe yenwene ya no ye bibia na ori yiti ye bibia na ori ya no echi wa bendemi edidi na anom den obokọ nti yenhwe ndama ebono ye bokọ na ya kwhwe nsama otedam de mara so na ebe pimpia na yakọ oye commander Edna Egwafe Brem wakoto aba ebusia wakoto abo commander Edna Egwafe Brem wakoto aba na abatu ni sunsuade ndaso wokwa ya nkoto eja presiding member woba ebusia bokọ na yakohwe nsema otedam no ye bokọ oye Gomua is abato mposedo anwanze wakoto wona ba fefefe mewuraba Margaret nana akom wenya de oye aban krache peyin wo oye Gomua East abatom pasado eboko de kidi na monkomo no so yiwia na de ubakate a obakansa wo oye ifia ha no yetitine yiwa na pod nso yede abro ntane peyin ntina fitire mbre kesibra na onwotwe obobo yensa se na yemfa nsama wono yemfa mbro Food and Drugs Authority ni mumpinfa wo finfin manto maha afren samcho for there ebusuafo wombre na yebidi yiste yemda dodo na obinya hoho ofi no nya hoho a obokogom wikidugwa wona obacho wona obototum wona obonua na onya abandama na okira anomdi na edidi na obokodo na kokobo Food and Drugs Authority wode mahina de yanya hweye wada yebedi yebonum ni nyanwo oye Easter brim
osan na afidi de otere mu nya ba pie na do nara wo de ndama onye wo de bugodo da mbre obaya ma eja wonsu wonye sika gu nkotokumenti nti mu na ediba na onye mpo no wepimpi akaka bobo ano o na odaba nsane nya na o we yipe osan yi da afiniti obi ayo mfa na adwene mfa nkoda ma adu no nemo adwene na boko ekehia wo oye za yebedi ho na ono na ma me Francisca Anochi oye kwanchefu pain the da for the gas authority mpemfu wona no fifi manto mahan ma me yin sanchofu abonkomo ye hweda okay ni bi celebration no indiane dream is na papa ni bi say uko bia o papa so indiane na say enye ni ayanwe ni fresh be package na obehwe ni fine obehwe dia product ni now we making sure say can product and we narrating a box and want to say obehwe and more in uko bia o papa so ready to eat food so making sure say more food hygiene chemist na yin na yin to the international dream they baby no enko fire area enko brain to the draft authorities so is a nice so see around I say a market government here na if you can say a collective responsibility it's also gonna work for ta na one can so why she so the be Olivia in Kusibichi me o my martin say is an a baby no me try and you abain ka so mo abain and be emra wo and what's the tone idea I say the money padi and what's the tone be pia one kasa munim say wo afipa date no efim ebe money padi into say emra cho dia emra and be Mami Francisca Anochi ono na oda oye Food and Gas Authority ejumoku no mona anu wo finfin manto ha na nsema odi atugo ebusia meyentimi ye na enkamfo mfa mo de ni na no kwari ohawadwen pa ye bedi Easter bowie no na akaba ne de ye bepi na orokodo nti se yenyu anda ho na so amba na de ndama ye kotefi godo ye dziri befie ye rebo no ama moframa anampodima ma ho ana hena nkesempo ye bedi no kwari se yenyu anda wa bohwen no the hope or the brain nti mami Anochi mami Francisca ye de wasepa wo de mafuti tebusiafo ye sawma umenye nyina ye ahwe ye na ye nwene hena no hena bokwa agba na ekididi ye bokwa joint pi ya kono no ye nhwe de nsan ye nom no mbere ntina mama chende expiring date nkana expiring date akana ebisia ebonu mbawie no libezi biste buwie na akafa nsempi odaba ntiye na mahwe ye no na onkodo ebisia yanko oye amanye sem kakra nyenyempefe de ebere fifrimanto NDC amanyeku ayen hihye de hona aban abon ne dine na de oboto wono da aba no ogudo wore ye hihye de pena obasen kwa na wasase de pena ye womia ogudo zen na eyije sama epemu oye gomwe east abato mposodo aran de wokwa asetena no na order wato aba gomwe east wokoto aba no abato ne be wi no na aba panyin oye Margaret na akom irabe ono na wabonidin de wobonidin da ombra na wonto no daba na silmafo wokwa asetanu wokohuni na wokaji tum de na akom de ayala yana akyereba yana maanya nti yeba man kwan na waye oye aban krache panyin wo oye gomo east abato mposodo asilmafo a wokoto aba wo yoda wotwe ebusia da wotwe nya wala ye na awara na yepew ebusia wato aban kama da ma na akom ono necessary niti aya kokoma oye municipal ana metropolitan nyo chief executive buche MC wo oye Gomo East abato mposodo yefi Gomo East na yanko commander Edna Egwafre Brim mensinum ebusia commander Edna Egwafre Brim mensinum ho
ena anada abatu komisa ba pena oda no ena onye mensinu no mpanyimfo ahoro titsarin pombrese bogonyo meche honorable Samuel Atamers oyene mpanyimfo twehia ide owura Ismail ena owura Ismail Zagon oye Seida wa bonidenu wambre na yento no daba ibusua ansa na oboto no daba na wonankasa wa kwehide baye manyim ho odenche woto presiding member na so presiding member ni na wokwamunya eyenti anada na odo woto presiding member sana ibusua wakwa honorable Samu Owusubu ahen woto no daba wenya ti na odo wosembu ekwanto ma dodoala wopere wogina no wo megina munya assembly member oshe bakanu electoral area metre honorable Bansa na Banse ena niti ya nkokwa woto no da bede ono no oye obeye presiding member da commander na egwa febre mensinum nti Banse telephone na odesese gwa akonom de echi womre na yentu abam na mfama oye Zagon da yeso de no yenhwe na nyina yenkwa yes wonyefe ebusia woto abani wie ya mona asem memberfo no in government appointee onududu ni na oye government appointee na asem memberfo onududu nya ye oye edunum ebasa meche 53 nti na 53 no yebum na meche ne 230 odo nya oye 36 vote ebusia oye ayoho na mamamba be me na mfanche ode 36 voter odin chonyen osande numu edemre nume ba 53 vote no se din na mpo rokwa na nche obiye na so nyimda hin kura no mpotushoyi of Afro popom nti so of Afro popom da e na no moti bia na obebem se moti bia na obebem da na ye kura odonya 36 vote ibiso woto abani wie ya na honorable Zagon wenya oya 35 vote iyi kama mentem wase bam de oya dani ye ina onya 35 okay 35 mpo wenya otuma no kwan ma obaye aban kache peyin na ebusua the more 35 vote no onya na order ncho onya 36 ana po 37 wenya no onya 35 honorable Zagon na rangasa twene calculator obono tu na wenya to 30 no zema oye 53 no wenya 35.333 na se mi say le na dam point 333 no umfa nka mo hona ebusia eyi ntase anye dwuma mo commanded na egwa fabri mi nsin mo wode baya don hwire basa 2 solid hours na yigina oye edan mu a obele ntumuntu nan maka makabi mentem wase kra dudu na repe zinsawo abeto komisa maame nana Elisa ne yomede ono na jama waye bukata ana waye kanana ana ompede owura Zagon obeye abarka chepin wo commander edne gwafo ebinumu na so wo hye nata wona ngese wojitum na mawo adinso no ntide mo na mum de mi no do choye ono no moka abotar obam maja watasi mo gbe yen na agbo meyitum fo mekra ya anepe yebi jan kasim na yehwe za okrodo wa bra abatu komisa du tugode we nya 36 vote we nya 37 imum onya 35 nti obeya ban kache pin na oyeye nti won se da fofo na won san kwato aban za osi wo oye commanded dey gba fabre mensi na so yi we dinan yehwe bi
Ebushafo onen commander dey gba fe be mensi na so yede anada na adaji nyi podo kra KEEA ayo nti anada okoto aban wasa asibio KEF wasa asibio preside member we didn't want ma untum when we essentially would have say MC na name na mshamumbe na mebe ndo kakranchira usana na yo hobby na mosi no na yadwene ho a ntase no onse da nyedwo papa usanda ishishemu kakra ye chede commanded ne gwa febri mensi no mu no say yereka ye partisan another partisan politics kakra NBC for wo oye commanded ne gwa fa sem memese no wo do so sen oye NPP fo nti ishishemu ni de ye nya oye NPP NDC mba wo ye asem memese no nkoko 21 na government appointee oye 16 waka ho oya he nye 37 nti 37 na eno o chere nyane enanum NPP fa won so ho no ho do ye 14 nti 14 ni na se wo to aba na se yemfa nda NPP fo mpo won to won fa moye za wona oye NDC a we yi no me ya ben catch pinina nti o de government appointee na NDC fa nkesa wan wo de we so kwa NDC fo asem mesin po nti won bom na won to mo no bo za won mo 100% ebushon won nyo 35 nti no chede ibinuma woye NDC so ko na government appointee na won appoint bi man to ama ona bo za won ado kafa nti wo hyew odeba oye commander edna egwafe bi mensi na so ya anada bontum wenya anada mensi kachepin wontum na wanfaninsi egware de mensi kachepin ebusema menyi ade na manda mo mbra mo ba do bakati abakansa na pod metitenyi na me da bro ya go sesia. Hello, this is the Cell Gift Shop. We deal in handbags, ladies' bags, we deal in perfumes, and this is one of the bags I have, tote bag. This is from the US. It's very affordable, leather quality. We also have different perfumes, ladies and for men. They come in different brands and also very affordable. We also have Victoria's Secret, original Victoria's Secret from the US. We have affordable gifts already made
for various occasions, for Mother's Day, Father's Day, birthday, anything you want to, any gift you want to do. We have GTP cloth as well for all occasions. Oh. When it comes to the Cell shop, we also have lunch bags, school bags for kids of all ages. We also have this beautiful customized birthday shirt for children. So when you want some, it's available. We have different tops, cartoon characters for children also. We also have men's underwears, this Harrison singlet as well, and then we have boxer shorts, different types, different sizes, and in different companies. It's a nice cute bag for kids, for church. They can take it to parties and all. It's all available at the sales shop. Oh. So when it comes to catering, we have these shafting dishes and then this dispenser for rentals. We take food orders for different occasions, weddings, engagements, birthday parties. So we have these also for rentals, and then we take food orders as well. We have these engagement boxes for sale. We also take orders. We do engagement wrappings. We can do it for you. It's available at the Cell's gift shop. So when you come to the Cell gift shop, that's not all we do. We do wedding decos, card decos. We have hampers, we make hampers, we take food orders, we do drinks, sobolo, watermelon juice, anything you want, we will be able to do it for you. We can help you plan your wedding, plan your engagement, how to make the design. We will do everything for you. The Cell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. It's the church building dedication of the International Central Gospel Church, ICGC, Exalted Temple, Abra. ICGC, Exalted Temple, Abra invites the general public to their church building dedication. This wonderful ceremony will be led by Pastor Mensa Otabo, General Overseer of International Central Gospel Church, ICGC. The event comes off on Friday, 25th April 2025, 10:30 a.m. at the ICGC Auditorium behind Lucky Gas, Kakomodo. Their host is Pastor Jefferson Ahene, resident pastor. The general public is invited to come and join us to celebrate God's faithfulness. ICGC, our God reigns. Come on. This far by your grace. This far by grace. It's the church building dedication of the International Central Gospel Church, ICGC, Exalted Temple, Abra. ICGC, Exalted Temple, Abra invites the general public to their church building dedication. This wonderful ceremony will be led by Pastor Mensa Otabo, General Overseer of International Central Gospel Church, ICGC. The event comes off on Friday, 25th April 2025, 10:30 a.m. at the ICGC Auditorium behind Lucky Gas, Kakomodo. Their host is Pastor Jefferson Ahene, resident pastor. The general public is invited to come and join us to celebrate God's faithfulness. ICGC, our God reigns. Come on. This far by your grace. This far by grace.
This is the Cell Gift Shop. We deal in handbags, ladies' bags, we deal in perfumes, and this is one of the bags I have, tote bag. This is from the US. It's very affordable, leather quality. We also have different perfumes, ladies and for men. They come in different brands and also very affordable. We also have Victoria's Secret, original Victoria's Secrets from the US. We have affordable gifts already made for various occasions, for Mother's Day, Father's Day, birthday, anything you want to, any gift you want to do. We have GTP cloth as well for all occasions. When you come to the Cell shop, we also have lunch bags, school bags for kids of all ages. We also have this beautiful customized birthday shirts for children. So when you want some, it's available. We have different tops, cartoon characters for children also. We also have men's underwears, this Harrison singlet as well, and then we have boxer shorts, different types, different sizes, and in different companies. It's a nice cute bag for kids, for church. They can take it to parties and all. It's all available at the Cell shop. So when it comes to catering, we have these shafting dishes and then this dispenser for rentals. We take food orders for different occasions, weddings, engagements, birthday parties. So we have these also for rentals and then take food orders as well. We have these engagement boxes for sale. We also take orders. We do engagement wrappings. We can do it for you. It's available at the Cell Gift Shop. So when you come to the Cell Gift Shop, this is not all we do. We do wedding decos, card decos. We have hampers, we make hampers, we take food orders, we do drinks, sobolo, watermelon juice, anything you want, we will be able to do it for you. We can help you plan your wedding, plan your engagement, how to make the design. We will do everything for you. The Cell Gift Shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. It's the church building dedication of the International Central Gospel Church, ICGC, Exalted Temple, Abra. ICGC, Exalted Temple, Abra, invites the general public to their church building dedication. This wonderful ceremony will be led by Pastor Mensa Otabo, General Overseer of International Central Gospel Church, ICGC. The event comes off on Friday, 25th April 2025, 10:30 a.m. at the ICGC Auditorium behind Lucky Gas, Kakumodo. Their host is Pastor Jefferson Ahene, resident pastor. The general public is invited to come and join us to celebrate God's faithfulness. ICGC, our God reigns. Come on. This far by your grace. This far by grace. Ebishamu akwa mo atase be Coastal Television do adoma kwa yasan abebio na de bokati abakansa anopei ye betitenyi na podo na yedini nara yadabo kama yamfa oye the daily graphic daily graphic yamfa nshase na daily graphic na one de oye swafa ochesika samudo fotosamfo honorable case ato forsen ba ato ba forsen no fe ni da no ri chemi na aban IMF hihye no abanye IMF afa ka necessary IMF watam 370 million US dollars adama oye Ghana ban IMF no nkomon ma ofim abayen oh tebusia very graphic ono na oti abado na mayon kwa oya junior graphic
danu kweside ni yiti ozana na odin fi na boto na asemi wa naso jure graphic da bede awofu na batan mama ye mama fama no kwan num wonen nsa na wunum wonen nsa mo ade baba yi de wonen si obeso esena nhyewa aboyen na wenya hawo na tete wonen se ho nti awofu se ne se de sempo abofra no odin se hyene num no olunuma wo bibi ndama pi wo wa butum da sa abofra nsa odo num ne sara na mepeko na kehye num nti junior graphic odaba ni oyentrekese se batan enwa bosho na abofra nsa hyene num na abofra bi wo bunu ne sara da yepanyin nti no so odo haw na tete odo ba ono na junior graphic daba de pay yitine yiwa yedere mo de batan wa so be na hwema onzi mu ye the daily graphic Mr. Daily guide but I say it was saying daily guide na oje Kumasi mayor ne fanyi da boto aso na owura oye ofori Richard Ofori Ajemani ono na oye Kumasi mayor na wada sembi atugede se wo hwe oye ntwa wona na me wo oye Kumasi krom wona oye ngwase biti the airport biti the menhia ne ntwi ne nam ho o se oye atete papa nti orka che wona wonya ntwi wo Kumasi de busumya ye wo mi epu busumya o se bam na yiwura oye na busum ne dodi kana na ntwi bia wo hu no Kumasi agba no bia obachen wada kama e president fo mu kun wedi obachen da kama president fo no we kun wada ye di banedi na ta enyo no fine nti wo chunala wo chungu kalma na straight wodo ko prison yard nti sanfo na ntwengu egum na eje na ntwiri mobile na ma agba da ana president fo wodo bopodwe wodo bopodwe papa eti Kumasi mayor no da basim no ken ode am daily guide wa kwatwe ode pay wo oye ne front page yin nti busia da me Kumasi mayor ore kan na yeko oye the chronicle nenyim wo na ode fanyi ko ebi basa ode atwo Kumasi boss no so wa kan wo oye hawkers wona watan ade enye wo kwan no won ko gonum na car kwan ncha na pavement a nyimpa banante wodo na ojeru water na de enye oso yum obi papa sa o kare wonte da onye obi ka no mfanyi na odawan ana wode oye lantern natural environment swafo no so do mfanyi ode aba no chende aban go first wone renew one aban or hwehwe bio nye usande nhwehwe bi wa no wan hwehwe ma ode nsem pi na ode ba IGP no fayin dem na onye oye wusia ahemfo no na onwu na ehia ohwehwe da okọ no bokọ no mu IGP nso no fayin do ho na ebusia onen na yako oye the Ghanaian publisher what the oye Sam George nufeyin the aboto eso na na mo ka na Sam George na galum say we expose Sam George o se galum say we expose ebusia ye do bakate the Ghanaian publisher ni bi kan na kana obobo era ode oye mfeyin aboto a mfeyin oda aboto Dr. Enim na Enim Adams na no so ole kare aban no ose na physical data hey Dr. Enim na seba no so ode aboto ebushanye bi kan papa
na nya bi kana mu da orokodo minority ukodonati zema oye Kumasi market meche edum maybe o hyewe no afi na the Ghanaian publisher ono so wonye fani ye na ode abutum te hwa anwo no fani na o wase wal 200,000 Ghana cedi 200,000 Ghana cedi ebusuan poche nya Kumasi bia mesaw ma kantemanto ije na o hyewe ye kantemanto foda wona wona nda ma hyewe no mana NPP amanyeku minority no wa kwa ka donation wade ama oye kantemantofo de busanwo fe no da nye Kumasi dine bia kantemantofa na wenya 200,000 wode fi oye minority me se bogompu kuman so micro minority saba da nye na wade ama hono na ahwe na so na wasi NPP amanyeku no na akwe nhyem oye woso wokwe nhyem nde nhyem bi putupiru na nhyem bi ohia pa wokwana nde na wokede makokwe no reporter wokwhwem dama jo so be so yidma okay reform agenda ebushia abomade nya bi kan na otufo se tuta bebio asante hene na wasi all reform oyujum oye boko conference no nti no so wa munu mu do ko boko na oroko boko ni mda ga no manpen so oyene nam obosho man hihye etum akodo kama the news center mfeni odaban oyegudu papa ekwe ebien na ebasa Wasam ato forcing no fe no da so na IMF boyi no so da so wo na da working was IMF Ghana nyo we do be ye 370 million US dollars na IMF fo wa tamdama oman Ghana no so no fe na saman na oda oye de obo ka tenu mu the manga if maybe or oye MTN for what they them kasa to them what am new center wapim 752 na wewu wo oye bosum ibasenum na obinti na the masemi abotogba busumi ba semanu 752 no wewu na represent 23.5% na oye kala kwisia ebusafo busumi ba sentemunu busum e ba sentemunu dem na new center odi aboto na so oye yo oya yoho oya yoho pa na yanko the Daily Post yako Daily Post or the fein yakwe bi ne pe Daily Post no we are to ba forcing us government IMF no skara da ban na mom fein anana oguwe ma mi tokunu former president president amampe na adodan kwa kofado onye nkano aban lawyer judge peyin aban lawyer peyin owe agofred dame na wote mama yega oye majority leader o mesebogom no so odinu feyin zaka hu ebe na sam na worka asem wo kan de mama yega ekutu ka tebi ehu we kutu ka tebi ehu na ka te no kutu na hu mo ma na so no ma me tokunu na nka sempo na nche owu attorney general oye nka na attorney general oye owu agofre dami na to opi wetu am tokunu wopi wetu no to nti so wa checho nka te che sumadi
awopere wutu maami ebusia asama de ubaka Daily Post oda bayi nti o se mama yega no we leak the letter no o de pray da so na kire akofa na po oya nka no ga no mampeni no onye ya nti ba mi tokunu nti obutu na fiade do ndo chese oya da se MPP umini ya nti ba mi na po mo ti biara obutu na fiade do nti mama yega no wa kwotwe da be ye prema oya Daily Post wa kafa ni nsam no odi abano na you call the new crusading guide the ubakaten the new crusading guide the ubakaten Ghana man paying so nansa ebi no amado na oritem there economic vision de moti biara ahon kakra wom na so obended obohwe na wetun anamar oya 2025 budget kakra oda banara bushonu wadandan kakra nti bushaye do bakaten be kana ebo na minority ina we kare NDC wontum nkem credit for one staff living agreement no osane wa approved by IMF na so tedama na num nsam no obeden we pay ebu so the informer the ubakaten or the NPP General Secretary we Kodua nfei no that wo papa abo life papa yes nfei no that wo no the NDC no General Secretary nfei so that was shokwana hon hey na us NPP 2024 defeat oya we Kodua no wa Trent oya ujab storm there ekofo watetin se de onu Kodua na wetum wa ye hwan ma oye MPP we fi abenum na no nsam no na the informer or the abotugban ebusia NDC na wonso wase wa apologize the ma oye Ghana fo anti asante commenter oye NDC gum church of pe fifi kote na sebo keken o da chapa o de dua oye the informer do o repacho dan kra na boko no mun sam no so we consider eko oye the informer do baka terima o de no sam kakra ba also demand oye yo mo demand be obiye the fee oye security agents usane awon na sesari asaman ebisi wona o ebisi wona beti na nya won subia usane se yehwe bokun sam na ebusan sami piwom nti yodobo ka ten bikan na ebu do orokodo the Daily Statement or the fina badodo pepe muso wa table nyuna se kana kariya odbaba what's it one more cocoa farmers when I bought with 6,000 per bag papa na some what's one more cocoa kwa fo mo abado cocoa botokolen 1 ton empim esia cocoa botokolen 1 ton empim esia oye obey former cocoa board kwanje for pay ena oyeka na minority so no demand action with the government wo cocoa no mun sam no so onen ebusia wodo man pay no fein wodo ato oye aso no what kind of government under fire over selective justice it's just the one chum IMF wa magana ana why you know minority was there IMF agreement no MPP for one into no mun hihye no na second edition the makowu business forum no we Julius Dabra no so wa man sare wa so no na tote second edition no mbi aso a obeto woduma ebiso ye do boka ten bi kan na ebu da orokono ono so fi obi wa the Ghanaian Times
and then times ena ode mfeyini bi aba ebusu mfeyini mu yawem dodo mu yawem dodo oba besia ena ohye amunum sabu wolu sonsu yo na oye bupiala ikonu nyensu no nti hwede bi oba besia gina ya olu sonsu ma obereji na nemu nsam no ewusua oya yoho pa gane bebe yedi mekese na sika ogwo bi ko bed nsabum wosisi adane pi wa be bi nyensu wano de ma de no wosisi wa totoni na numpo obi antete biru hinso ano tesis karabo wombo left right ebusia Ghanaian Times bi kan na ebundo orokoro na Ghanaian Times for Daily Times na no so odun wa boso Daily Times obogoro wantene fi kra na education road development just for all ni na aka hu ayo awon oye MCE na no so ode da masam that to bonu feyin na oda oye Daily Times asoro wono wa che na agi papa de abohwe man na akoro bebia ni MC na no so wa kwoto 100% amanama enyi je nkoten na akoro owo oye bebia ni na utility mpoto ate the first May ubisin kane mabu we see nsuma abo ana ata na nti ayo nya Daily Times bi kan ono na ode no nsam da abo hon na good tag na warka de na woji tumo yeye good tag wonso warka no good tag wonso warka do woji tuma nukori oyeye abaho agin papa mubusia momaden ne ye de boka ten bi kan metre oye Daily Times no ye bi kan na yenko oye the new trust de boka ten no ono so odin fayin kur ebien abotogwa mozi kan woso wanu na waye ne de ya wombo asemafo wonwo ban na president kakra oye de odro machine memesifo no omo modern farmer osande ejuma awodi no ejuma so no pa na Kumasi Mayor ana no ne sema o kan the new trust wa fa fofo olu bi sibiri hon obo hwenkofo kwa ho marketing wo wonko marketing ko tena de na pavement ndo no wotena de da hwepa yo hwepa no bi sibiri hon wo oye Kumasi igonum ho se enko gonum na betre kar kwa ho betena oye pavement ndo na to na de da buru papa nti 51st May de kwalede ebusia egudufo wo Kumasi wonye na manon tifa wako oye kantemanto wode sika to na tapanesdi wode kwan nsuru fanyin na oda otumfo oseditu abebio orokoboko yo nsuru fanyin na ode atowo no ebusia yakọ sehwi news so moda ban oya akono dodo otumfo etunu nesi oya boko no samsam no otumfo kom bi dan kra na otumfo ko ya de na ta ndama boko esehwi news ode aba Dr. Mamudu Baumia MPP nyo yo oya Miracle Abuaje na nso ode da masim na to Miracle Abuaje no fe no da so wono nye no rechem na Dr. Mamudu Baumia is MPP most experienced politician nye nti orbo oye Dr. Mamudu Baumia na bado nye mbo na ye Miracle Abuaje ayo nso ebisha onye bikan ko seshi news num na mami tokunu no feyin na da taso wan na some all kind of chief justice we need for na the Supreme Court case by old Tafu MP nti na waka say asam na se mese begonya ofitafu onu na ode asam no ode kupemu oye court
ebusia yakoda republic oh member na ya be na so mo fa republic mo fe wi enye republic na ode oye Kumasi mayor Kumasi mayor mi fe ode aboto aso no orikam de ano ko ebudufu won sare so ore bo hono papa pani fe no da so won ono bo fa yo market edom kuma ina ho ba ni defo nye na all the MPP fu le one oye ndaman kitchen ya akodo nsam kitchen ho hia no won fari na won family fom na won hwede asomdwe obafa ntempefra wa MPP amaye kodum osana koya no na o ma 2028 wetum weje ho na ado pete na pampe ebusia na ha na brema mamkwan mamede oye center focus ndo kuda na page so besi aseda no onkoma wonya be na adaje ehwe yedi yere wase bebre da ahwe mo so kon sonko Facebook fo Pax Boniface and page bi a wobia no nche sonko onkoma madam Angela awo oye campaign nyo edna campaign bi a wobia so nche sonko onkoma ma me kaso a Facebook ma me kaso a awo so awo US agbachimem on page nche sonko onkomo ye busafi na no nche sonko onkomo mo fa seda sonko fa matanka timi na titarapo so ne professor Imando kwabna banfeje na Michael Sebastian munwa no aseda oye monede ana pay from kitikeku asorba kofi esuma mede mo wacho